us pray. Father, in the mighty name of Jesus, ito kami bow down ka. Sika iti amumi nga healer. Sika iti amumi nga God of health. In Christ Jesus, by the power of your Spirit, through the gospel. Moment in workout ni Jesus. May isang in workout na suti salon at me. So, adawatan mi nga may reveal na ito can may experience me. Iti tunay nga panakaisalakan mi, ano iso amin nga saksakit, pabayan iti inaramid ni Jesus. At sika nga ro, ti pangitalkan mi ito yung minsay, in Jesus' name, Amen. Hallelujah. Praise God. Okay? So, dinapalabas, naalala tayo, tikasa timang receive, ti healing. Ta healing nga ro, tadalon tayo. So, nakafocus tayo ti healing. Amen. Kasa timang receive ti healing. Ket amin nga promises of God, ket ma-receive tayo laang by faith in Christ. Ti dalan ti amin nga promises ni Father God, kada tayo dito rabaw ti nagakat ni Jesus. Sumadlang matidalan tayo nga mapan ijay heaven. Awan da duma pagnaana. So by faith in Christ, iti kasa timang receive, iti amin nga promises of God, including healing. No salvation, ket by faith, healing, ket by faith. Kasi part ti salvation, ti healing. Okay? So, naisuro kada kayo diyay, kaya ni Abraham. Pero kita tayo man pa'y mamingsan, ti may isang verse, jay dating kanayon tayo nga kukutan, Galatia 3:13 and 14. Basa. Christ redeemed us from the curse of the law, having the curse from us. For it is written, cursed is everyone who is found. Tuloy. He redeemed us in order that the blessings given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. So makita yun dyan. Nga, daytoy verse 14, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Jesus Christ, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. So makita yun dahil, by faith, kunwari dahil, we might receive the promise. So makita yun dahil, by faith, nga ma-receive tayo dahil promise. So, kailangan nyo nga adalan ti faith. Ngayon bagak na napalabas. Faith, kitayan the definition na the Bible, biblical definition of faith, Hebrews 11 verse 1. Ti faith, so tinakaybatayan ti hope, nga mamunununa ti faith, kaysa hope. So nga ni Abraham, nga awanan pang namnamaan na idi, nga ma-fulfill kanya na di promise, nang namnama, uray di awanan pang namnamaan na physically. Because jay faith na, ti nag-work. So, nilabsana da jay human point of view. Kung kunatayo. Nilabsana da jay panangkita ti tao. Tano ti panangkita ti tao, even science nga kunak,
awanan ti pag-asa. Nga mapulfill dadjay nga promise nga ganak da kini Sarah. So nga, uray di awanan pang namnaman na physically nang namnamalata. Tinangitad ka na jay nga hope, jay faith. Okay. So, maawatan nyo kumani. Kasi di pa mati. Pinati na latay. Uray di baga ni Apo Diyos. Dinayanak manan ni Isaac. Kunan manan ni Apo Diyos. Idaton mo. Ita kaiso ng anak mo. Kasta naman nga mang idaton, patayo na de ubing. Ngaya hipan na ijay Mount Moriah. Kati parabaw na ide kayo kat patayo na. Kat aramida na lata. Siyempre, no, awan ti faith, an mo aramida na because kasano mapulfill. Today, promise mo. Kuna mo na ginapo Diyos, for example, kasano mapulfill, jay promise mo, nga inbagam, nga babaan kina Isaac, nga agbalinak, nga ama, ti adu nga puli. Idihanan nga mapulfill, no patayik na ito eh. Pero iso nga iday Romans nga riyay, Romans chapter 4, 13 to 16, nga nang ibatayan tayo din na palabas, iso nga ni Abraham, aramida na de because haan nga nag-wave iday promise of God. So ako na nga, kaya ni Apo Diyos nga biyagan ti uray natay. Tikayat na nga sawa na iday, uray patayok na ito, biyagan ni Apo Diyos. Amen. Apa nga na analyze tayo rin? Because wala ta kaya na nga patayon day son of promise. Nga isura day ti naitad tapno ma-fulfill the day promise ni Apo Diyos kanya na kagbalin nga father of many nation. Tadadal na tayo day faith. So ti faith beyond ijay science, beyond the capacity, iti human knowledge, human understanding. Oh, hallelujah. So nga ti faith, ket daytoy ket knowledge of God. Amen. Haan nga human knowledge ti most usar ditoy. Because no human knowledge, awana na, nag-give up di ayan. Tahanan na mabalin, iti science, ken uray iti amin nga anggulo, mapanunutan ti kinatao. Pulusan di pa naka-fulfill, taday promise ni Apo Diyos, no patayo na rin. Pero willing ni Abraham to kill Isaac. Because amuna nga kaya ni Apo Diyos nga pagungaran dagiti natay. Hallelujah. That's faith. So, kailangan tayo may kararag. Kailangan tayo kararag na maawatan tayo what faith is. Amen? So, the faith. So, kailangan tayo makita no agwo-work when ag-operate tayo ti faith when nohaan. Takanayo ko ay bagbaga rito eh. Ti pag-operatean ka nin tinaduma hope. Ngam, jay hope pa lang nga han nga naibatay ijay faith. Hope pa lang ti human. Dajay. Ti pag-operatean man tinaduma ijay believing. Tadi believing mo, haan pa'y nga faith dayay, starting pa lang. So kita nyo dyan may isa nga, nang ipante anak na kariti apostle, nga epileptic. Hang nga kinaya na giti apostle, nga kinas out the demonyo. So,
in panagin ni Jesus. Ket kinasaut ni Jesus. Amen. Sakbay na diay. Do you believe? Kunan ba ni Jesus? Mamati ka di. Nakayak na doy. Mamati ak. But help my unbelief. So kita nyo mananday nga sao, I believe but help my unbelief. Or help me to overcome my unbelief. So kita nyo mamati ak ng tulungan dakman. Ta i-overcome ko di unbelief. Namati lang arunon. Ada pa lang manante unbelief. So kakasjay tayo. Nuhan tayo nga ma-analyze unay what faith is. Kung na tayo nga operate tayo ti faith, operate tayo palang gayam jay believing. Nga believing palang nga, haan nga nagtinag nga faith. So nga do, di bagbaga tayo, I believe na tayo ni Jesus Christ si J. Cross. I believe na sugsugat kat nagasanak. In-explain ko na eh. In-explain ko no abay kaya naabak ni Satan i-J. Cross. Because amin nga penalty nala ni Jesus, crucify na i-J. Cross. For the Jew first and also for the Greek. So nga naabak ni Satan. Naabak i-J. law. Taptagad darum nga iso na. So naabakan ijay pangidardarumana kada tayo because binayadan amin ni Jesus ti penalty ti sin. Binayadan na ti sin in its penalty. So ibagbaga tayo, I believe. Pero kailangan sumarono, help me to overcome my unbelief. Kararag tayo rin. Kasi experience ko eh. For how many years in my life, ti amok na matiak. Pero no tistingan ni Apo Diyos, ti kunak na pamatik, awan mo't kayam. Isungay day ko nga, inadaadal ti diferensya ti believing and faith. Ti believing, adamin believing tayo eh. Adamin capacity tayo eh. To believe. But saan nga amin kada tayo, kat naabot tayo jay faith, iti healing. Jay faith ti salvation, it's okay. Because we believe, we are saved. Salvation jay hell. But salvation jay health, or sickness and diseases, anakayat nga sahon nga automatic, nga naabot tayo amin eh. Faith nga you are rich, han nga amin kat naabot tayo. Kailangan ti meditation, kailangan ti knowledge, revelation knowledge, nga ited ti Holy Spirit Santo ag work. Only laang ijay revelation nga rumwar ti faith. Explain ko kada kayo man eh. Apay nagkaroon ka ti faith nga you are saved. Ta idinawat mo na Jesus, na experience mo ti born again. Experience. So nga haan nga maikat king kare. You know and you know nga you are born again. That is faith, ijay salvation. Pero no mapan kay jay healing, hanga kasay. Mapan kay jay daduma ngayon workout ni Jesus, hanga kasay. So kailangan nga abuton manen dagi jay daduma ngayon workout ni Jesus, tikas jay matlaang nga experience. That's faith. Hallelujah. Maawatan niyo. So nga ikararag, tauray manoti explanation. Narigat mo lang maawatan. Unless nga i-reveal ti Holy Spirit, ti tunay nga faith. Okay?
So, faith ko na adan. Adan. Ijay Hebrews nga rin. So, ako na ijay, iti pamati, so iti panagtalgad nga adan, nagiti banag, nga di mo pa'y makita. Di mo pa'y nakita, adan. So, nga kunan kumanti faith, adan kanyak ti salunat. Kunan kumanti faith, I am healed. Kasma lang di salvation, I am saved. Dapat kasi mo lang, I am healed. I am healthy. Kunana. Ngamnuhan na palang ibaga diyahi, han palang adadjay ti language na, han nga faith. So nga inconforme palang ti turturungam. Kasi han ka palang naagasan ti kunam. So nga oray bagbagam nga, I am healed. Kailangan faith ti mangibagay dyan. Language of faith, han mo lang nga tinulad. Naawatam kini Jesus. Okay na. So kailangan tayo ulit-ulitan nga adalan what faith is. So, sir maruno inadal tayo, dadjay ka sa tayo mang-receive. Iti miracle tayo, iti healing. Ada talo ngayon bagak tinapalabas. Instant. Tayo may isa instant. Kanya ti instant, dagdagos. So nga, dagos. Agasan ka, instant coffee, instant Maggi. Dijay. Okay. Instant. So makita yun dyan, ni Bartimeo, instant. Dijay napakubo, nga binalod ti demonyo ti 18 years. Instant. Amen? Dijay bulag, nga nagijay nga, sumaruno, gradual. Ada di bulag, ngayon lihans ni Jesus, the first nga panangilihans na, naagasan, pero, kung di bulag, makakita pero blurred. And then inulit ni Jesus, santo ag clear. So gradual. Amen? So, nohaan nga instant, jay faith latapay lumaban. Kada tayo kami, nohaan kan nga na instant, di mo hang ka nag-agasanan. Napanan nga jay sugsugat ni Jesus, napanan nga jay in workout na jay cross. Tibasihan nga you are healed because of Jesus. Isu nga uray nohaan nga nag-manifest nga instant, still you are healed. Because nanalpas da jay cross kani panag-ungar ni Jesus. Iti ngor ti batayana. Han nga jay symptoms. Hallelujah. So gradual, nagkukutel. Ti kunan ni Jesus, in kayo, nagasan kayo. Handa pa yung nagasan. Pero dadada jay dalan, sada nakita nga, nadalusan dagayam nga talaga. So gradual. Hallelujah. So ada jay gradual. Amo iti gradual? Ininot. Okay? Ti gradual, haan nga instant. Ininot. Kaya ti kaduan nga ininot, ti maalam ti diet. Ken exercise. Ang anunangan ka nga dagos ti diet nga, nag-change ka ti diet ka, instant. Kaduan dagijay gradual. Bodily exercise, profited a little. So, nga instant dagijay, gradual.
Hallelujah. Arabahaya rabastande. Sika kararag tayo gamin. Iso nga, ni Apo Diyos, i-cross-examine na di faith, ay bagbaga tayo. Amin. So ano kunam nga narangay ka, ma-cross-examine di ay. Tunawan ni bubulsam, kita man no, the same language, tayo rumar din iwat mo. Kita man no, awan kanam no, still, ay bagam nga you are rich. Dito man ko cross-examine. Jay testing. Dito man cross-examine, jay trials. Hallelujah. So nga gradual. So nohan ka nga instant, still you are healed. Tananalpas nga rod. Di kanayon to yung ibagbaga. Jesus took upon Himself our sickness and diseases and nailed them to His cross. Inala na dinasapsaplit ti amin nga aray ti bagi. Hudyo ken hintil ket ijay cross one stripe na fulfill para Hudyo ken hintil. Nalpas ti amin nga sakit. So hitok kung tayo. Inala na. Inala na ti basol, inala na ti sakit, inala na ti lunod, inala na dadjay sinful nature. Iso nga naabak ni Satan, tan nabayadan amin ni Jesus jay sin in its penalty. Iso nga no mailihans ka, kat saan nga instant, you are still healed. Because saan nga baliw jay finished work ni Jesus. Kailangan nyo mawatan day about healing. Hallelujah. Tunay nga healing ni Jesus. Han nga science. Amen. Oh, hallelujah. Okay. So that's it. Now, grade 1. And then number 3, they kunak nga time table nga there is a time for everything. Ecclesiastes chapter 3. There is a time for everything. Basa. There is a time for everything, and a season for every activity under heaven. Tuloy. Season, kita nyo, ada amin na, ti panawin na. Okay. So, dati panawin, no minsan. Ang mga pilitan, no hanapay nga panawin. Ada ti time nga uray niya aramidam, hangag klik. Ada ti panawin na. Hallelujah. Sige, tuloy. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. Okay. A time to heal and Time to heal. Yan. Okay, so there, tayo healing, dadadalon tayo. A time to kill in a time to heal. So, ada chimpu namat. Ti pa nakaagas. So, no, nag-cast out ka, in-apply mo amin nga amom kat still, nga haan nga instant, awan pagbaliwan na nga gradual. Don't give up. You're still healed. Adala ti time na dajay nga ag-manifest. Kas kinihub. Nihub haan nga instant, kaya nabayag, dayay. Ti ko na di Bible scholar, 8 months. So, ingga na nalpas ti 8 months, santo nag-work. So, oray papaano na ijay 6 months nga tangag manifest. Ta
Day time na 8 months. Hallelujah. Now, no mapan kay the revelation dari ko na ni Jesus. Kitaan nyo ko na ni the church. Subukan na kayo ni Satan 15 days. So 9 days, so oray pa paanom. 13 days nga ron. So ang kanayak di ay nakita in my dream nga 4 years, sus kasla ko na ka. Ayo. Agaso na, dapat 2 months. Anata 4 years nga day, manipod iti COVID. 2018, tatan, 2022. So, dapat 2 months. Pero hanak ka natay. Hallelujah. I am still healed. Health. Amen. Ngam ada day a time to heal. Naka-display day inaramid ni Jesus, but the manifestation ada ti chimpo na day. Taka saan nga maadal mo ti patience and endurance no kakas out kagat na awan. Kati purpose na amin dagitoy. Itar trabaho na work out na ti patience and endurance. Amen. Dapat kita ko na ni Jesus ken ni Lazaro. Hindi nagsakit ni Lazaro. Hang kayo agdanag. Tarita nga sakit ni Lazaro hanga mapankin patay. That's for the glory of God. Ngam natay ni Lazaro, pero mayat taawanak ko na ni Jesus. Tapno matay tano adak ijay baka papilit ang pag-ungarot nga dagos. Uno ang nga natay. So mayat nga awanak. So nga dinapan 4 days en. Mayat tawanak tapno mangyari nito. Maran ni Jesus. Amen. Oh, rabahaya, rabasande. Hallelujah, mauawatan nyo ba? So nga aduhit ka kadua. Nga, nuhaan nga na instant, ano na agasan na kasayan. Inlian, stakmat ni Pastor. Inlian, stakmat ni Sir Rubin. Inlian, stakmat na. Ewanan. Manunang ilian skin kahit still pa lang the same symptoms. Tamadim ti gradual. That's the reason nga oray ko mano gradual ti process mo kat hanon nga ag-work because papilit mo di instant. Hallelujah. Aghadal tayo nga nalaing. Amen. So anak ka na tayo, kung nakiniapo Diyos, ano ti may work out in my life? Noan niya ti kaya't mo may work out in my life, tulungan na kiti tamaawatak na ita. Amen. Kasjay. So, at that time, table, ni Apo Diyos jay, at time to heal. Kayso si kada jay, akat enjoy. Hallelujah. Kita nyo lang din baga ka, inapalabas. Dajay 38 years, ijay full of Bethesda. 38 years nga masaksakita, nga haan nga makatapog ijay, danom. Kita nyo di ba adan ni Jesus? Nabayag ni Jesus si Jayan. Inaunapay da Jayan, panagsakit na kaysa ni Jesus because 33 and a half na rapture ni Jesus. Pero apay nga han nga nagasan ni Jesus, edi. Tada ti time na Jayan. Kat 38
So di inaunan nga masaksakit kaysa di ay tawon ni Jesus. Ngam adun tinagasan ni Jesus. Malabsa-labsan. Uray jag agpalpalimos siya na pintas nga ruangan nga di ay. Ngam da Peter kinedyan ti timing ni Apo Diyos. Hallelujah. So nga kasjay ti healing. Ti importante ammom by faith in Christ you are healed. Ngam day manifestation instant, gradual, wano naka-timetable dihay. Praise God. So, ang T.L. Osborne ngayon, nangagkuri na minsan. T.L. Osborne, na-time ka din sa diyan. 4 years nga nagsaksakit. Uray anya aramida na. Ana mahilan. Kapti makay 4 years, nagmanifest kay health na. So nga na ti preacher nga kunana, dapat haang nga matay ti believer ti sakit. Nung masaksakit ka, that's not your time. Maagasan ka pa isa kamatay. Oh my God. Amen. So, nagigay ti kailangan nyo magita. Okay na. So, next. Hintayo adalan. Ide receiving your miracle. How to receive your miracle? Okay. Next nga adalan tayo. Uray awan tag minister, you can receive your miracle by your own faith. By your own faith. So nga ka nakadependar iti minister. Nga ag-minister king ka. Wano da duma mangikararag king ka, no pay we need them. Pero sakbay nga ipakitak di ay. You can receive your miracle, your healing by your own faith. Amen. Number 1, how? Through prayer. Ti prayer mo, dangganda ka na Apo Diyos, no anak da ka. Ti alakan kat Mark 11 verse 23 and 24. Very important ito nga aldaw, nga verses. Through prayer, sikan ti agkararag. Saan ka nakadependar ti minister? Kamasapol nga daw, may karkararag ka nga, mga ayunar. Karkaron no sika, kat di ka pa'y agkarkararag. Tada nagigit kasi nga believer, nga nasasadot tayo jay sarili da, they minister ti parigatan dan, that should not be. Amen. Nga ti pag-asa da, kat ti minister. You need to trust in God. Nga denggenda ka ni Apo Diyos. Kanya, kasya iti pamatik, no pa'y salamat ti karkararagyo. Kasi dakkel maitulong na diya. Salamat ka dito ng karkararag ka niya. Amen. Pero, mabalin ko nga i-receive mo't, kanyak mo't lang. Iso nga, mayat de, amo yun no, ikarkararagan nyo kat, go work iso na mo't, i-apply na di pamati na nalaklaklaka. Ngam no radjay, awan pa aramida na, may uro ka na kat sikapati, umayon na, awan na medyo narigat eh. Kaya't nga disiplinaan ni Lord nung maminsan ti kasi nga tao. Amen. Ado pa ti hangag work, ti prayer tayo ti kasi nga tao. Amen. Sige, basa. Go yourself into the sea, and cast not out in the
Verse 24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Okay. Whatever. Kunak manan ti prayer, ti kararag na, dajay promises of God nga manifest. Dagijay inted ni Apo Diyosen nag-manifest. Han nga ti kararag sa lungatom day, han nga pagayatan ti Diyos. Tadya in workout ni Jesus para kayo kaiso ti pagayatan ti Diyos. So ikararag mo, bilibom gamin nga adan. Bilibam nga awatemon, naawat mo pa'y kitin. And it will be yours. Hallelujah. So, oh Lord, I know, kaya dinawat ko ni Jesus, naawat ko salvation. Salvation of my soul, salvation of my spirit, salvation of my body from sickness and diseases, from demon spirits, from curses. So I believe. Father God, I pray for the manifestation of my health. Thank you. Kasi adan kaniyak ng ikararag ko ag-manifest. Amen. Dede ka sa ngagararag. Ang ko'y bagang agasan dak ka di because inaagasan dak ni Apo Diyos kini Jesus. Tinangagas ka na tayo ni Jesus. Hallelujah. Amen. So through prayer, kararag mo, personal. Sino tayo kararag? Di mang receive. Ang masapol nga damang ikararag, di kararag iti mangawat. Ang masapol nga dag minister. Tas ika nga mismo, denggan na ka ni Apo Diyos. Naibaga ko na palawas, may ayo ni Apo Diyos si pamati. So no da pamati, may ayo kengkan. Personal. Amen, individual. Woo! So through prayer, you can receive your miracle. Okay, nakita nyo pa yung duma. John 16:23 to 26. Through prayer. So makita nyo yung Bible, ado tinagdiritso nga nagkararag kini Jesus. Nagdiritso kini Apo Diyos. And then inagasan ni Apo Diyos. Hallelujah. Sumabalin nyo, receive through prayer. Sige, basa. In that day, you will no longer ask me anything. Very truly, I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Okay. So, itad na niya. Tuloy. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete. Okay. Your joy. Anmat nga ka-enjoy ti sakit kat. Irritable. Maka-irritate. So nga, kailangan ti joy. So you need to pray. Okay, verse 26 na nag-change si verse 25. So verse 26 na. In that day, you will ask on my name. I am the same that I will ask the Father in your name. Tuloy. No, the Father himself loves you because he loved me and I believe that I can. Okay. So, ora ni Jesus, nga isulat may kararag.
sikan ti agkararag. Tanalpas na tayo nga immediate. Nalpas na tayo nga babaet, ti inaramid na. Hallelujah, adan ti access mo. Adan dalan mo nga mang approach kani Apo Diyos, ta in connection ni Jesus, da jay bridge mo, jay dalan mo. So agkontakan at any time, wireless ni Apo Diyos. Wireless. So wala na charge ka ta, you can contact Him. Amen. Wireless. Hallelujah. Kaya na iba ka wireless. Ang mga kakasabula ko na mga, ada ko mati wire, te connect ko yun. Wireless. So makikita yun, nagigamit yun, wireless na takaduan. Cellphone. Amen. So kasi niya, Apo Diyos kayong katata. In Christ. Ni Jesus, ti connection tayo nga mga wire. Hallelujah. Operate in the spirit realm. Dahil nga power, ti connection. Hallelujah. So through prayer, you can receive your miracle. Uray sikamat lang. Number 2. Okay. Pantay niyo verse 23, the Mark 11 na tayo. Saying is possessing, or you will have what you say. Amen. Amen. Sige, basa. Saying is possessing. So nga dengiwat mo ngamin. Ti pang-alam, ti healing mo. Pang-i-declare mo. Sige, basa. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, roll yourself into the sea, and does not doubt in the heart, but believes that what he says will happen, it will be done to him. Amen. Iti King James kari. Okay, tayo. He shall have whatsoever he saith. Okay. Explain tayo na itang verse. Tikaan mo naman kukot dito nga verse, na jay problem iso jay mountain. Kadakwada, iso nga, uray kano kaslabantay ti problemam, if you have faith, bilinam laeng. So sige, nga rod, bilinan nyo di problema nyo kaslabantay. Okay, approve ako na jay. For example, now, ibagam nga mapan ni Jibaybay. Kat mapan. Amen? No kayam nga bilinan ni problema, kat ag-obey, kayam mat nga isawang jay health nga umay. Because the last part, whatsoever he saith, he shall have whatsoever he saith. Maada kanya na, tiyanyaman nga ibagana. Matagikwa na, ti isawang na. So saying is possessing. That's number 2. Sino ti agsao?
Si kamat laang, di mang ala, ijay isaom. Saan nga sabali? So, haan nga masapol nga dag minister, si ka nga mismo tag sao. Ano ibagam di bantay, for example, sakit. Pumanaw ka. Kat pumanaw, di bagam mo lang, salon lahat, agrain ka kanek. You shall have what you say. So nga ron kay bagbagak, dapat ipamati ngamin, ta connected nga ron iti puso, ti sao. Dapat ipamati mi di pusom, rumwar ijay ngiwat mo. Iso nga naglaka nga ma-discern, ti tao nga ron nga agsaw-sao ti pamati, jay ngiwat na ti denggem. Namati ako na nang no jay ngiwat na panay doubt. Haan nga agpaypayso. Kita nyo wadi, namati ak. Ito no kat, apay ngay. Hanga sao ti pamati ti apay ngay. That is the word of doubt. Han nga sao ti pamati dia kakaasiak. Hanga dia sao ti pamati dia sakit na tisang kaibabagana. Makasla pa kaidayawan na pa eh. Naibaga nga, kayat na istorya ang ta, maala natin simpatiya, matay ka ijay kunak nga rod. Han nga simpati ti kailangan miracle. Kano nga perme kano matay ka ijay. You shall have what you say nga rod. Apa nga kay ayunan dadjay symptoms nga trabaho ti basol, trabaho ni Antichrist, kuno trabaho ti demonyo, kat saan mo pa nga ayunan ni Jesus nga nangi-work out ti healing mo. So nga rod nga inumal ti anghel ni Zacarias ta. Very important ti sao, iti pamati. Kung nandiyo angel, aganak to ni Elizabeth, nga mamati si Zacarias. So naumal isuna. Santo makasaw ni anak ni John. See? So very important ti sao ngamin. Numabalin mo nga i-resist ti problema. Yung kanyak pa'y uray literal kumanay tayo. Talaga nga ni Jesus, no agsaupay na alis nga talaga. Tibantay, uray pa'y tupay runawo na ito daga. May baga na init nga, malis kay jay man. Ag-obeda kita amin. So, talaga nga, mangyari day ta. Pero, numapan kay jay sarilim, nga tagikwaam de kahit mga tagikwaan, use your word. Your mouth. Amo tayo matadjay. 2 Corinthians 4:13. Namati tayo isong agsao tayo. Amo tayo matadjay Proverbs 18:20 and 21. Life and death are in the power of the tongue. Amen. Santo ray ta. So very important jay saom. Nga pang-alam, pang-activate mo, ijay faith mo. Tapno rumwar. Matagikwam, day kukwam. So nga, tiam mo tayo gamin katlihans langay. So no handang nagasan tilihans, awanan, konforme papapanandan, perbirok dante albularyo, kas kada. Doktoran naibagak, tinapalabas.
Awan ti inbaon ni Jesus iti doktor, nga medical doctor, nga nagbiag ti pamati nga dinmawat kanyana. Inagasa na amin isuda. So nga I believe, handa ka nga ibaon ti doktor if you believe. Ting mga ibabaon kin kay jay doktor, dadjay danag mo. Naka-receive ka ba ti revelation? Na nagtimag ti Holy Ghost inka? Siguro no, adalang de, baka adang kailihans. Amen? Para sa inyo kitaan. Apay nga haan nga gibaon, wala ta kaya na amin. Uray na siglot ti ima na, kaya na, uray bulag, uray awan ti bukol ti mata na, kaya na. Anya kumapalang ti gapuna nga ibaw na. Huramahaya. Ngam na ibagak ni napalabas. Kung nga maabot ibang mati, din go. Iti doktor habang nga matititsingan ka. Ngam I believe nga handa kan nga ibaon if you have enough faith. Are you getting something? Apay kayat ayan ay Apo Diyos nga de kwartam, de blessing mo, ipan mo ijay. Kayat ayan ay Apo Diyos nga intrabahuam kat ibayad mo ijay. Kayat na ayan nga gastusom ijay aramid ni Satanas. Kamang kayo kung konsensya, noon kayo nagpadpadoktor, anya ngay ngarud. Hanta yung ngarud pa lang nga naabot. Kung aminin ang katotohanan. So nga, I believe, help my unbelief. Kung mo ta? Tinadumang gamin, no? Kasi man, na-rebuke na ijay. Andan nga, may agdengag di kasano ngay. Kung naadalom nga talaga, agpaisura ito eh. Harabahaya. Amen. Nangat nga to ni Jesus ng absensya. Hallelujah! Urabahaya. So ka na dyan, karakara gumay sa kanyak. Lord, hanak nga against karagidi pinaruswam, nga as dagitoy bulbulong, ta I know, nga inted mo nga taraon may dagitoy, nga mag-maintain ti health, iti body lang. Pero, kayat ko nga experience-en, jay finish work ni Jesus. Kayat ko nga ti kaagasaksi ka, jay in workout mo. So, tulungan dak to stand. Kas jay ti kararag ko. Mamdayang nga rod, no, ada kay jay. Sus, kailangan ti pamati nga talaga ata. Umay nga rod jay doubt. Katamom nga, han mo nga kaya, so da jay. Mapan ka jay. Pero may isa nga pang taktakawan ni Satanas, ti blessing tayo, dagi jay. Ado ti pinapobrina, kapo iti sakit. Tadyak bulbulos si dalan natin 12 years. Ni Jesus ba tinang ibaon? No. Pero din napan, kinmaro. Nagastos na pa yan aming nga sanikwana. Sanapan kini Jesus. Hindi nagasan ni Jesus. Amen? So, nagigay ti studyin tayo. Kayo nga dakos nga conclude. Ni Pastor Romy against the doktor? No. Saan kay bagak nga no? Hanak nga against ijay. Ada maitulong da kunak nga rod. Okay, saan nyo ha? Next nga, number 3, ipakita ka na kayo na. Pero, naalayon ba? Mabalin nyo nga ala, tihiling nyo by your word. By your mouth.
you shall have whatsoever you say. Amen. Nga mga ibagam, maalam. Hallelujah. Okay, number 3. Ni Paul, ada yung time ni Timothy. Ako na nahanlangan nga danom, ti inumo mo, minum ka si sang kabasit nga arak, para di masansan nga panagsakit ti tiyan mo. Di naadal na, I believe, naadal na siguro na di ni Dr. Lucas. Tani Lucas, medical doctor. Amen. So, apay nga wine? Ada ti duwa iti nga revelation. Number 1, no, apay nga wine because ti wine picture ti blood iti communion. So, no, minom ka iti kailangan nga bilibam, hanlang nga umininom ka iti natural nga wine, no dikit di, you need to believe iti blood. Nga picture or simbolo ti wine. Kas oil, hang ka lang apply ti oil, ngahan mo nga picture or simbolo ti Holy Ghost. Amen. So di ba nagijat usaran ti doctor? Oil, wine, pero dagitoy manan, ti diferensya na revelation na ito'y. Tahaan nga doktor ni Paul. Ngam apay may sayjay, tiga puna, tagitigamin Hudyo, no kita mo ti taraunda, tagijay kankananda, tagijay napait, kakasayay, tagijay raw food, tamo tagijay nga taraunda. So narigat tamot nga matunawan ijay. So no minum ka ti wine, nalaka nga madaijis. Nga wine nga dajay, alcohol, grape wine laeng ti biblical wine. Amin manan ta baka usaran manan ti umiinom ti arak. Nawatan niyo. Grape wine. Amen. Okay. And then oil, kita nyo, the Paul ken Silas, iti nag-worship tayo di Acts 16, verse 25. Na-deliver na, napugsat na kiti kawarda. Now, at that night, in ruwar da jay warden isuda jay pagbaludan, inawid na. So kinasabaan da Paul ken Silas si family jay warden. And then sinapsapuan na jay sugat dati oil. So han nga naagasan jay sugat da ijay, pagbaludan, tinapugsat lang ijay, jay kawarda. Ngam da jay sugat da, ada pa lang. So, trinit da jay warden, da jay sugsugat da iti oil. Okay? Nawatan yun. That's number 3. May kastan iti mang receive ti healing. Treat them. Ijay ilid ni Apo Diyos. Ilid da kay jay oil and then use it. Ilid da ka nga uminom ti basit. Nga wine, then use it. Ilid da ka nga diet, then use it. Amen. Ilid da ka nga exercise, use it. So, mabalin mo i-receive. Sino tayo exercise? Di masaksakit. Ang kung nga mabalin nga exercise, ang dakil sa rupin. Nag-exercise iso na, para kanya na di ay. Ano may transfer ka niya. So, siyak nag-exercise. Diet, hangan o agday diet,
Katsak ti mag-agasan. Uray pa isudang agasawa. Nagdayit ni Sister Carol, hanga madayit ni Sir Ruben. Kailangan na pinirsunalan na ito eh. Amen. Isuri ay prayer, confession, or receiving by your word. And then number 3, nakita, by means of, nagito'y na-create. Amen. Pero ada revelation na po Diyos. Mamisan i-reveal naging kanon, yati ka nam. So siya agti-change sakti diet ko. Hallelujah. Adun tihang ko nga kanan tatanga, sinukatak. Ang ko'y bagang mabutungak ijumakan. Nga magure kayo manpay. Tasabalyak manpay basit. Amen. Hallelujah. So nga kapi, insardeng ko. Danom ada. Amen. Iso ano, ada barako, namintaluak lang nga, inom, uston. Amen. Kakasyay. Pasayan, duwa lang uston. Ang talaga kitab ko sa nga malukong nga talaga nag-ukisam. Ay, apo. Amen. Hallelujah. Kasi parang ganda ay high blood. So, ano ti cause na da dyan? Causes na. Pero, amwam no anya di ay. Kat mailalasin niya bagim. Urehan ka pa nagpa-check up no amum. No mangan kay jay ko, mailalasin mo. Amen. So nga amum dar aramidum. E di pa kasawak na di bagik amu na ti para kanya na. No kinan ko day Madina, agriri iso na. Ngam ikarakararag ko gamin, Lord. O niya ti dapat ko kanan, iso ti mayat. Tulungan na kuna kay jay. Tama ilasin ko day para kanya kamakan. Tata nga time. Tadi ubi nga kanak amin. Tatamot nga lumaklakay kanya ti usto nga diet ko. Oh, amen. Hallelujah. Tauray mat ikarakararagan da ka ano. Sabsab kamat nga sabsab latamot ijay. Kwakat awan abortum mo lang eh. Amen. Ha? Kayo masasaktan. Mayat ti ma-rebuke. No ma-rebuke ka, thank you Lord. Kunam. Ito ka mayatan, di kasan, di ka. Kung dadya no, i-apply mo amin nga mom, katawan lata. Ako nakmay mayat nga agtatal na ka. Niapo Diyos latan, ang kalatag sa sauti against God. Pipiyang aong tamti bagim, pero against God, kagsasao. Iti style ni Hub. Madina ngagsao. Iti ikontra kanya po Diyos. Hallelujah. Amen. So that's number 3. Ay kasatimang receive. So, adupay. Okay. Sige, itad ko ba? Meditation. Moto na dyan, nag-meditate ka, agbunga the word. So, meditate mo ti healing preaching, health ni Apo Diyos, agbunga na dyan ti health in your body. Amen. Okay. Meditation. Nyapay worship. Amen. So, nag-worship the Paul and Silas, mighty deliverance. No payhaan nga naagasan, da jay physical, ngam na ikat da gijay kawar na. The same.
Amen? Kada tayo. Muyuti ng kakawar kada tayo. No ada sakit, kaduan, evil spirit. Diyan nga ma-break. Katandaan nyo, no ma-break ti evil spirit, diyan nga ma-ikat. Dadjay sakit ijay. Nga inkabil na. Wano effect na. So, kita nyo, cast out ni Jesus, ti umal kintulang nga espiritu, tagdagos, nga makangag tao tawanan di spirit. So, nag-worship ka, di may deliver ka. Amen. Muyumot ka dyan, ni Saul, no pwede nag-minister ka niya na, ni David, ngagtukar ni David, pumanaw dyan demonyo. Ulitak man ang ti demonyo, ti kaduan, amang paspasakit ti tao. Uray man no nagkamali ka, demonyo lata ti mangisabsabay dyan. Ano mo tag-diet? Demonyo lata. Nakiktot ka, demonyo lata. Kaya muyo gamin, no aming sanday ay, nakiktot gamin. Wala, dyan na nga sabayan nga rod. Iso nga kailangan, nga ag-worship. Kat kaya mo tag-worship personal. So kita nyo nibinihin, isupay tinadap na. Worship. Madamdama, naagasan ng dyan tao, tumartaray na dyan sango. Nag-testimony. Madamdama, tinmakdirin dyan pilay. Mayat mo lang gamin, hiyay. At tayo na minsan dito, ikot na worship ka, tawan, maktangan tayo mo. Nibinihin ka, 1 hour ka, hallelujah lang ti kanta. Hallelujah. Sing it! Kung na, pinigsaan naman. Hallelujah. Kung na naman. Hallelujah. 1 hour mo langan nga umalaliluya. Kung maramdaman na agasan piman ti tatao. Hallelujah. So nga nagita ti usaram di personal nga panang receive mo. And then last, no pay adupay. Resist the devil. James 4:7. Sino timang resist? Jay tao nga ada dimdimonyo na. Jay madimdimonyo iso timang resist. Hanggang kita ka timang resist. Si kamo lang, resist the devil. Submit to God, resist the devil, and the devil will flee from you. 1 Peter chapter 5, verse 8 and verse 9. The devil is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist the devil with your immovable faith. Amen. So, ag-suffer kayo for a while. Then after, settle na kayo na po Diyos. May strengthen kayo. Kunana na yan. Amen. Amen. So, tagidya iti usaran tayo kapang receive. So, awanak pa lang iti ag-minister. Amen? Sabali manan, dati ag-minister. Nga madalan din doon, dajay, step by step. Ay ti healing, kailangan dyan ma-minister, ang kanyang minister, ada faith nga dua. Amen? Kaya na dati pa may anmat dyan minister. Adalan din doon, dajay kari sumarsaruno. Kaya po Diyos ti madayaw. Amen? Hallelujah. Use it. Receive your miracle by your own faith. Tumakdor tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ora bahaya rabose. Thank you, Lord. Let's pray for revelation. Ara bahaya rabose. Indirikia labahanda rabahaya. Shikalabahanda rabokoyo rabose. Indalabahaya rabosa kalabahande.
Yende kiya rabahaya. Rabahaya rabasaka rabahande. Father, in the mighty name of Jesus, we need more revelation about healing. Nilipasan ni Jesus ito idinalpas ti basol, nalpas matenan ti penalty ti basol. Naramid na ito inala na amin na dyan di cross, ket inlansa namin di cross. Iso nga naabak ni Satan, gapoy ti linteg. Tainalan amin ni Jesus, the requirements ti law. Law in the Garden of Eden and law iti Hudyo. So Father God, nairaman kami dyan. So dawatan mi ti revelation nga makita mi nga naagasan kami. Makita mi nga nalpasen, nga nabayadan ti sakit. Nalpasen nga naggatang da ito'y nga bagi. Manipod iti curse. Kati blessing isun ti ag-transfer. Nagiiyan ka kada kami, Father, Son, and the Holy Ghost. Ti bagimi ti templo. Our spirit, soul, and body. Dakay ti tulang, dakay ti muscle, dakay ti blood, all over our bodies. Ket nagbalayam. Ket kukwam da ito nga bagihan min nga kukwam. Ket ti kukwam aywanam. Inlasin mo da gitoy para pa kay dayawam. Salamat, Father, nga naagasan kami. Tawatan mi ti manifestation na da gitoy. Healing, deliverance, iti da ito nga ministry, iti da ito nga church. Ilawag mo na ito, itirating a ministry, because in these last days, ado nagidyayan hangamang believe iti truth. Ado nagidyayan nga sumina iti faith. Pero kinunam, nga adumat nagidyay erase up mo, nga mapno ti Holy Spirit in these last days. Iso ti panginayunam kada kami o Diyos. Inayon mo na ito nga church. Iti church nga binangon mo in these last days. Nga tumakder, iti tunay nga pamati, iti gospel. Kadagidyaay nga finished work ni Jesus, can His present works, ijay heaven, can jay future works, na nga umayto. Dayto iti binilieve me, dayto iti biyag me. So Father God, we believe, you're our health. You're our medicine. In Christ Jesus. So nga nagbabalay ka na kami sa lunat. Nagbabalay ka na kami till life. Nga healthy life. Nalpas kami nga na set free. Nalpas nga naabak ni Satan. Ken amin nga unclean spirits. Iti biyag me. So salamat, Father, nga maawatan mi dagito true revelation. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. So, daday pa'y, ang kami pa'y unay ngag-minister, ito palang word of God to receive you. Hallelujah. There's a time for everything.